Uyu munsi urateka iki ko mbona ibintu byagoranye? Ndateka iki? Ndateka ibihari ariko shefu uzanira akantu. Aha, okay, ni byiza cyane, banza umbwire bya bindi wantumye ngende mbizi nabyibagiwe. Uzanire ironji. Ariko namwe murakabye, ndagenda ngende nkuzanira ironji hano. Dukeneye isabune, dukeneye amavuta. Ako shefu ibyo byirengagize uzanire. Ariko none ironji ndazana urarikaraba. Ndi kubona ndi gukererwa ku kazi kanjye ku kazi, ndi kwihuta, ibindi turabiganira rwose. Kuramo iri kote mugabo mwiza ihindure biyambare kano gashaka. Ahantu ngiye ntabwo nakuramo iri koti, ngiye mu bikorwa bya gisirikare. Iyo shati uyijyane mu nzu, nzayambara ngiye mu nama. Okay, nari ndabikora. Aha, ni byiza cyane. Hanyuma rero uyu munsi urateka iki ko mbona ibintu byagoranye? Ndateka iki? Ndateka ibihari ariko shefu uzanira akantu. Aha, okay, ni byiza cyane, banza umbwire bya bindi wantumye ngende mbizi nabyibagiwe. Uzanire ironji. Ariko namwe murakabye, ndagenda ngende nkuzanira ironji hano. Dukeneye isabune, dukeneye amavuta. Ako shefu ibyo byirengagize uzanire. Ariko none ironji ndazana urarikaraba. Okay. Erega namwe muzajyemo, urabizi nta bushobozi dufite hano. Ariko ukaza ukantuma amaronji, kandi dukeneye isabune yo gukaraba kugira ngo ubwo bwiza bukomeze bwiyongere gutyo. Okay. Naribi genda ubikora uko bishoboye mugabo mwiza. Aha, ni byiza cyane, urakoze cyane, kandi ubutaha tuzajyana mu nama, ntabwo nzagusiga.